To je bilo u Pazinu, znate. Ima jedan tamo je potok, pa smo zapravljeni, ima puno tih auti tamo, pa je morao da čak. I ja sam slučajno saznao i onda sam uzor, a moramo restaurirati. To je jedinstveno vozilo, to je jedinstveno. Marietta dammele per carità, mi piace i piccoli come locali che Marietta dammele sul canapè, Marietta dammele per carità, per carità. Sei bella, sei cara, vera non piangere, sei bella, sei cara, vera non piangere, non sospirar. E mi col mus e ti col tram, demasiado volando man, demasiado volando man, demasiado volando man. E mi col mus e ti col tram, demasiado volando man, demasiado volando man. E demasiado volare sotto la pergola, demasiado volando man. E ti col su e mi col pan, demasiado volando man, demasiado volando man, demasiado volando man. E ti col su e mi col pan, demasiado volando man, demasiado volando man. A Trieste con lavora ti ho baciata per un'ora, amore, 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 amore. A Trieste con lavora ti ho baciata per un'ora, amore, amore, amore. E Trieste è un bel fior, io in campagna col primo amore. Oh che bel fior, oh che bel fior, oh che bel fiore. Io in campagna col primo amore. Oh che bel fior, oh che bel fior. Viva l'amor sul paglione. Kako je došlo do toga da je naredena ta izložba tu? Mi u selu su imali, to je bio prvi traktor koji je prišao u naše selo u Novu Vas. Točnije u Kosinulići, to je sve pod Novu Vas, selo je centar Nova Vas. I to je imao jedan, Žiža se zvao, Žiža Ivan. I mi smo, kad je taj traktor, ja kao dete sam se igrao u taj traktor, kako se palio, sve, mislim, to je sve taj stari posao iz 23. leta je isti traktor. I onda smo nekako uspjeli ga dobiti da bi se kod jame tu izložio, da se sačuva. I uspio sam ga dobiti i usput smo napravili isto, našli smo neke dokumente iz tog perioda, fotografiju kad je on radio, to je original gospodin Ivan Žiža. Koje lita? 56. leto je ta slika. Vidi se pas, kako je spojen i to je ta vršilica. Vidite da ima onu kašetu tamo, onu kutiju i taj ima ovu kutiju, vidite. To nije normalno, vidite. Mi smo uspjeli dobiti i vršilicu koja je bila već na nekom drugom mjestu je bila ta vršilica. Smo je našli i vratili. U drugom selu je bila. I uspjeli smo samo pali ove još daske, ali to je to. Dalje, dobili smo račun Kosinulići, Žiža Ivan, to je njegov originalni potpis, i račun koliko je žita neko napravio iz tog, to je 48. leta, 535 kg žita, a stopa je bila 8%. Komitat, Narodni odbor za Istru je bio, jer još nije definiran teritorij, znate, da je bila slobodna teritorija Trsta, je to bilo tu do Mirne. Do Mirne je bilo, evo. Ja sam htio reći za traktor Fordson, pa vi ste traktoristi, ne moram ja pričati, da je Ford, zašto se ne zove Ford, to znate svi, zato što je jedan u Americi registrirao brže bolje Ford Tractor Company, jedan drugi Ford, i onda Ford nije mogao zvati svoju firmu Ford Traktor.
nego je morao, on se sjetio Ford and Son, znači Ford Son, zato je to ime, ne? A druga stvar je zašto je taj traktor interesantni, jer je to prvi traktor na svijetu koji je napravljen u monobloku. Znači nema šasije kao što imaju i drugi traktori. I zato je interesantan taj Fordson, jer je on imao dva inženjera sposobna koji su mu tako predložili, a on skoro nije htio, pa to nećemo tako, ne, tradicija je takva i onda je ipak uspio. I onda su dobili traktor koji je bio puno lakši, imao je veću snagu, zahvaljujući tome što je bio puno lakši i bio je puno manje novaca je koštao. Tako da je on prodano skoro 1 milion primjeraka u 10. On je u stvari prehranio nekih $300 je koštao. To je engleski motor i tu imamo jedan motor Hofer Schranz, a ovaj je, mislim da je to Deutz. Da, to je Deutz, ja. I ovaj motor je interesantno vidjeti kako je recimo cijela familija se slikala, a tu je vlasnik koji ima frak, ne? On ima, nije imao bilo ko frak, ne? Matulček, ja. I to je njegova gospođa, vidite da je ona ljepše obučena za razliku od ovih tu, ne? I mašinista, ona je makinista koja je inače bio zadužen za stroj, za paliti stroj. Evo to je tu, on si drži kantu, vidi da ima kantu za levati vodu, jer treba je stalno vodu, pa lete to se grijalo. A šta je ovaj bio tu što se drži za motor? A to je isto, to su ekipa bili. Ekipa je to bila, ne? To su dva radila. Fotografije još imamo jednu stariju od 24. leta gdje se to tako isto vidi jedan lokomobil sa prednje strane je vršinica i sa zadnje strane, to je 3 km od Janvarnje, to je na talijanskoj još je ime i prezime. To je N Fordson, znači novi Fordson. Malo se razlikuje, nije malo, ima te razlike, jedno par konja je jači, ali uglavnom je isto i manje više. Samo što recimo ovaj dio je različit isto, ovaj dio za pogon, on je imao na usije, usenje je imao tako, a ovo je imao od metala recimo. I tako, još neke razlike. Problem je bio sa Fordsonom što se on znao prevrnuti, znate. Pa jedna serija je imala one velike blatovrane, ovo još uvijek je ona onaj 500 blatovran. Jer tu se zna po broju motora, se može znati točno serija kad je on napravljen. Vjerzon, to je tisti Vjerzon. Još ima tu granja, vidite da je još i kako smo ga očistili, još je ostalo tu granja. On je bio sav zarešen, nije se uopće vidio. Gdje su dobili? I to je iz sela Jehlić, to je nekih 8 km od tu. A Bolonja, on je došao je institut u Poreču. Kad je u institutu, on je stao, se pokvario, nisu ga više popravljali, jer došli su novi traktori, znate kako je institut. I onda je neko kupio, koji je tamo radio, ga si ga kupio doma za sebe. I tamo je njemu stajao i valjda nije ga popravio, još dan danas, sad ima volju da će, je rekao, dovezao jednog mehaničara čak tu, ali poslije opet se nisu pojavili, tako da još stoji tu, ne. I dao nam ga je na izložbu. Skinuli smo gume, jer gume su bile totalno puć, malo smo ga, ajmo reći, tu i šta je interesantno, grijana glava, on je kopija Lanz Bulldoga, znači Francuzi su kopirali, dobili su patent, Njemačka je bila u Francuskoj, znate da je to tada bilo taj period. Evo ga, Kramer, ja ću skinuti ovo, jer ovo se može skinuti, a vidite motor. Evo ga, tu je motor, evo ga, i on, taj Kramer, je 37. godišnje pločica, evo tu možete stisne strane pločice, a motor je Kramer piše, vidite, piše Kramer. To je isti ko onaj tamo. Ali piše Kramer motor, evo, da te ne bi pisalo tu na motoru, ja bih rekao da je drugi, ali tu piše Kramer, pločica. A taj isti ko onaj tamo? Isti je motor, ali tu gledajte, ovdje, original pločica. Zato mi je bilo čudno da vidim kako se ne stavlja se, ja ne čujem, ne mogu ja... Pa motor je isti, ne? Motor je isti, ali evo, s ove strane, original, pločica Kramer. Ovo, baš starinska. I on je interesantan, je šasija, ne? Šasija ima, vidi se da je napravljen, to je posebno ova mijenjačka kutija i posebno diferencijal. Tu je jedna serija Lanz Bulldoga bez grijane glave, ali opet uvijek su jedan N-cilindar je Lanz Bulldog, kad je jedan Bulldog, to je uvijek N-cilindar. A ovaj tu je, evo, interesantno da se vidi motor ovdje. Malo se vidi kako je napravljen.
Oni su svi imaju taj sistem ventilatora i vodeno hlađenje sa strane. I ima tu za benzin i za dizel oil. Znači da se mogu paliti na benzin. To su isto bili tu u Istri. Ne, u Karlovcu mi je ovaj sve, te lance mi je u Istri nije bio, nije, samo jedan lanac je bio. Jedan lanac je bio kod Pazira, a ovi drugi tri sam dobio sve od Karlovca. Jer znate šta je, poslije rata su Karlovac tamo okolica tu dovezli, Duga Resa tamo, oni su, a sad ću vam reći koji su bili u Istri, ja ću svakoga ću vam reći koji je bio u Istri. Više italijanski. Da, više italijanski su bili i Štajer sa našoj Istri, ali oni su bili svi gore, zato što je poslije rata kad su Njemci prodavali jeftino traktor su uvozili, znate kako je to. Svi više išli u Italiju. Ovo je bio prvi jugoslavanski traktor je to. Koja kopija na je to? dizel, Koja to je kopija? Rakovica, 55. leto je to, a ti si radio u Zadru i u Vrsaru, to je bio u Vrsaru. Evo, tu je njegova težina, 2550 kg i šta je interesantno, kad je Rakovica odlučila proizvesti traktor, 48-49. leto na sajmu u Novom Sadu su predstavili traktor, a na petroleu, na benzin petroleu. A ovo je bio prvi na dizel 55. leto. A i to I motor je Perkins. Znači, motor je Perkins, tako, nisu oni proizvodili. Ali je interesantan kako je konstrukcijski jako riješen, šasija, ima tu za vršilicu, vidite. Vidite da ima za vršilicu. Od traga ima vršilicu, kao što ima Ansaldo, znate Ansaldo, onaj gusjeničar Ansaldo, sa motorom Alfa Romeo. I oni su napravili, to je veliki traktor, taj tisti traktor je napravljen nakon rata, ali u ratu sa materijalom iz rata, sa tim, od tih tenkova koji su imali gusjenice, taj model, oni su i motor je bio za vojnu industriju bio, Alfa Romeo. Model Fiata, La Piccola se zove i on je 58. leta napravljen, a ovo je najstariji Fiat koji mi imamo. To je 48. leto. Tisti motor je, taj tisti traktor je kupljen u Sveti Lovreć, to je to mjesto blizu Poreča, Lovreć, a ovo je Žbandaj blizu Poreča tu. Znači ova dva traktora tu, a ovo je u Selini. To je interesantno, to je isto blizu Poreča. To te traktor blizu Poreča. Tisti traktor, 48. leta, pazite, nije imao laser još. Pali se na korulu. Dalje. Nema kuprug, nego ima na ručku, znači odvajanje. Ima dinamo koji se može otkopčati, vidite. Vidite koji su te neke tehničke detalje koje nemate na drugim traktorima. A vidite, ima, znači pali se na benzin i prebacuje se na petroleu. Isti sistem paljenja, pazite, kao što je na Fordsonu, evo sličan model je i ako ste vidjeli tamo onaj Fordson, još uvijek je taj magnetic relay u pogonu. Vidite?